Samueli wa kwanza mriango ni wa 26. Daudi anakala kaheri kung'walaga Sauli. Bei atwazifuma kiuka makimwendera Sauli ko Gibea na machinda ng'wamba. Daudi ajazama kaiza mrimo wa Hakila iliye nalolana na Jeshimoni. Bei Sauli akiuka chenda nyika zifu haungana atu 1000 kaiza shikari yazo zaidi kula kaiza Israeli kwenda mmala Daudi. Sauli akipiga kambi ye kanda ya ngira kaiza mrimo wa Hakila lola nao na Jeshimoni. Ela Daudi yakisala konyika ariho manya kukala Sauli za mtu wakuko akiuma pelelezi na akambira kukala ni visho jere. Bai Daudi akiuka na chenda ho Sauli ariho kala za piga kambi akimona Sauli na Abuneri mwana wa Neri komanda wa majeshi haho maro kala mazazi hambalazi. Sauli rarere mokambini na wa majeshi were maza mzingira. Kwenye Daudi akimuza Himeleki wa kabila Rahiti na Bishai mwana ze Ruia ndugu ye Joabu akiamba ni hani ya ndiye taramukana miko kambini kwa Sauli. Abishai akimwamba hinda usini. Bai Daudi na Abishai machenda kwa kwenye rojeshi wakati wa usiku na lola Sauli kala arere ndani za yo kambi kunora zaridunga fumore hehe na kitwachi. Abuneri na oshikari kore marere kumzingira. Abishai akimwamba Daudi rero mlunga za mwangiza hadu hiyo mikononi mwako richa ni mdunge lumwenga lwenye ni mugwizenye na nsikamara sinda mdunga kana mbiri bule. La Daudi akimwamba using'walage bule maana ni hanadi mayo ko goloza mkonoe akamguta mwagiro mafuho Bwana na akala kihenda visho kandakala na makosa ujeri wenye here yo Bwana ishisho Bwana mwenye anda mpiga hedu wakati wa kufonda fika na yandafa hedu ende vihani akalabu. Bwana ni anishala husire sizenka goloza mkono wangu beni kamguta mtareza guloni Bwana sinda vienda bule. Vikara halaro fumore nako kapuruka mazi virisho kiswani hako fende. Bai Daudi akihalaro fuma nako kapuruka mazi wakiswani ha Sauli na siyo machenda kana mtu atamwengari ona hedu arie vimanya hedu hata kulamuka atosere marere kwa kukala Bwana wera za gwiza usinzizi wa fungo. Kwenye Daudi akivuka upande wa hiri na kiungarara zuru za kirima kure vichache kula ho ariho kala Sauli akiakulusira wa majeshi na Abuneri mwana wa Neri akiamba wa Abuneri mbona kunizigizia we? Abuneri akizigiza kiamba we mwihaye mtawali uhani we? Daudi akimwamba amba umulume we eduze nani hanari yehere uwe ko Israeli kwani onibe kumuri ndire Bwana mtawali hana mtaze kuza ngwala ge Bwana mtawali John uzisho vihenda uwe besi vizobule ujeri wenye here Bwana ishisho wana atu mnavi ya kufa wakukala kamurindire bule Bwana wenu ye mwagiro mafuha Bwana rofu mnako kapuruka mtawali ho kitwani hakwe vihiko lola hedu ndo Sauli kimanya yo ni sauti ya Daudi na kiamba vizo ni miro wa mwanangu Daudi. Daudi akizigiza endo Bwana wangu mtawali. Daudi akingezera kiamba ni kwani unibeye Bwana wangu anamtuatua muhumikiwe kwani nizahendaje nizahenda kosarani vikara Bwana wangu mtawali na msikize muhumikiwe hedu kala josha kunituatua be Bwana nde azie vitotera be na hokere sadaka ela kala vizahendesho ni Adamu be Bwana na alani kwani mazani inga kula kaiza mtalo wangu kaiza urito wa Bwana na kwamba endo kwa ihumikire milungu mingine vikara usinihende nife kahiza insi ya kijeni bule kure na Bwana kwani ndio mtawala wa Israeli uzambola kuzalola taha wa kuku era mtu ainzaye kerengenze mirimani. Bai Sauli akiamba mimi zahenda makosa uya Daudi mwanangu sindakoenda utu uwi kaheri kwa kukala virero maisha gangoza kala na kima kwako kunena jeri na henda mautu zehere mzuzu na kuenda makosa mabo mjumu. Daudi akizigizi akiamba siri inarofumura mtawali mtana mwenga na azari halehedu Bwana ni kumpa zawadi kila mtu kulenga na mahendoge ya hachi na kwa aminifuwe vivi rero Bwana za kwangiza mikono ni mwangu ela mino sidimire kugoloza mkono kumguta mwagiro mafuha wa Bwana ujeri wenye hereni zijo gahalira maishagu kala ni gakima vivirero be Bwana na nani hendereza vijo na niyokole na shida zose. Gonya Sauli kumwambira Daudi haswa mwanangu Daudi undahenda mabomu na kwa uhakika undashinda. Bai Daudi akiuka ashenda na Sauli akiuya mzini.